dani, dobrodošli u novo izdanje emisije Aktualno kako na Free, tako i na Diva Radio. Sa vama su danas Dejana i Vule i kao što sam najavljivao već danas u nastavku ćemo govoriti o klubu radioamatera Kozara iz Prijedora. Evo, prema nekim procjenama u svijetu kažu da ima preko 10 miliona radioamatera, a Češka, Italija i Njemačka po brojnosti su naravno u samom vrhu. Grupa prijedorskih entuzijasta posljednjih nekoliko godina pokušava da vrati stari sjaj klubu radioamatera Kozara, koji je svojevremeno važio za jednog od najuspješnijih na području bivše Jugoslavije. Naš današnji gost je Ognjen Vukić, potpredsjednik kluba i vođa tima Mreže za opasnost. Ognjene, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdravljam sve vaše slušalce. Evo, za početak, šta je zapravo radioamater i kakva je njegova uloga? Pa radioamater je, najkraće rečeno, ljubitelj i poznavalac radiotehnike koji za bavljenje tom aktivnošću ne traži nikakvu nadoknadu, odnosno da to radi iz ljubavi. Potreba za radioamaterizmom se pokazala u svim situacijama prirodnih nesreća i katastrofa širom svijeta, tako da bez obzira koliko su zemlje finansijski sposobne, organizovane, jednostavno moraju imati tu određenu grupaciju ljudi koji su spremni da se aktiviraju u takvim situacijama. Šta je vas lično privuklo da se ovim bavite? Pa, ja sam se zainteresovao za radioamaterizam negdje 90. godina, odnosno i prije toga, ali 90. godina sam htio da to na neki način formalno i pravno regulišem, pa sam upisao se na kurs radioamaterskog kluba Kozara, koji je tad imao svoje prostorije u elektrotehničkoj školi i nisam završio tad taj kurs, prekinuo sam negdje na pola predavanja, a onda sam kasnije i u vojsci imao direktan kontakt sa radiovezom, pa sam negdje 2016. godine, nakon što sam i ja čuo kao i mnogi o radio klubu Kozara koji je aktivno uzeo učešća prilikom ovih poplava 2014. godine, raspitao se i upisao se, učlanio se u klub, zatim položio ispit i onda je to ta je bolest, što kaže moj kolega Zoka, to je neka bolest koja nekoga zakači, neko ima neki odbrambeni mehanizam, a neko ostane zaražen čitav život. Ja mislim da sam ja od ovih drugih. Kada je nastao Ognjene radio klub Kozara i koliko trenutno brojite članova? Radio klub Kozara je formiran i počeo je sa svojim radom 1954. godine u Prijedorskoj gimnaziji i on je sve do posljednjeg rata imao veliku podršku tadašnjeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, zato što su svi članovi radio kluba bili potencijalni radnici u tadašnjim centrima za obavještavanje, zato što su imali određene specifične i specijalističke sposobnosti koje se nisu mogle učiti ni u jednoj školi. Tada je radio klub, ja nemam informaciju koliko je tada imao članova, ali u zadnjih 4 do 5 godina konstantno raste broj članova našeg kluba. Trenutno imamo 45 aktivnih članova kluba. Kad kažem aktivnih, mislim za članove koji imaju plaćenu članarinu zaključno sa 30.6. tekuće godine. Evo, pričali smo malo čas o tome, kada neko čuje radioamaterski klub Kozara, često misli da je u pitanju radio stanica. Pa da nam pojasnite u čemu je razlika, šta je u stvari radioamaterizam, šta vi to radite, a niste radio stanica. Da. Znate kako, ja sam prvi imao tu neku averziju od tog naziva amater i amaterizam, zato što mi je to uvijek nekako bilo pežurativno i onako imam osjećaj da nas neko omalovažava kad tako kaže, onda mislim da do zadnje 2 godine s ponosom ističem i mislim da su to kolege primijetile da se trudim da gdje god imamo neke pisane akte da posebno naglasim da je radioamaterski klub Kozara, a ne radio klub Kozara, i u registraciji je radioamaterski klub Kozara zvanični naziv. Postoji jedan komercijalni radio koji nosi isti naziv kao naš i pošto nam je Facebook stranica dosta aktivna,
par puta se dešavalo da ljudi mene kontaktiraju misleći da je to taj broj, pa onda traže neke oglase, prodaju razne stvari. Razlika, ne mogu reći sad između ovih difuznih radiostanica i radioamaterskog kluba, ali možemo povući neku, odnosno napraviti razliku između profesionalnog bavljenja radiotehnikom i amaterskog bavljenja radiotehnikom. Znači profesionalno bavljenje je ono za koji vi tražite određenu naknadu kao što su profesionalni sportisti ili neke profesionalne djelatnosti, a radioamateri, odnosno amaterizam je kada neko radi to iz ljubavi, može biti i veći stručnjak, imati mnogo više škole od ovih koji se bave profesionalno, međutim za taj svoj hobi, za tu svoju aktivnost ili službu ne traži nikakvu nadoknadu i ne traži nikakva financijska sredstva. Eto, to je osnovna razlika, iako sam svjestan da kod nas dosta, kod naroda važi taj naziv amaterizam kao nešto manje vrijedno od onoga što je profesionalno. Ali evo, ja ću opet povući jednu paralelu sa našim nekadašnjim amaterskim pozorištem koje je ništa manje kvalitetne predstave izbacivalo na svoj repertoar dok je bilo amatersko pozorište. Ognjene, kakvo je interesovanje u Prijedoru za radioamaterski hobi? Da li primate nove članove? Naravno da primamo nove članove. Po nekim podacima, statistikama koje imamo, interesovanje raste iz godine u godinu. Nema nekih pravila koja je to dob, odnosno starost zainteresovanih potencijalnih članova, odnosno radioamatera. Ono što je specifično u zadnje vrijeme, imamo dvije djevojke koje su se zainteresovale za naš hobi, da tako nazovem, iako neko kaže to nije hobi, to je radioamaterska služba, jer je čak u zakonskoj regulativi tako definisano. Svake godine imamo 2 puta najmanje održavamo kurs za radioamaterskog operatera, gdje obično imamo od 5 do 10 polaznika tog kursa. Kada dobijemo dva radioamatera koji ostanu aktivni u klubu, znači da su bukvalno bar jednom sedmično s nama u klubu, onda smo srećni. I to je do sad bila praksa i otprilike znači godišnje dobijamo 4, možda to nije neki veliki broj, ali 4 kvalitetna čovjeka koji su zaista zainteresovani za ovo čim se mi bavimo, uopšte nije mali broj, pogotovo kad to poredimo sa nekim drugim i većim gradovima u okruženju. U sastavu vašeg kluba nalazi se i tim Radio mreže za opasnost, pa evo pojasnite nam kako taj tim funkcioniše. Pa tim Radio mreže za opasnost je formiran, odnosno organizovan i zvanično promovisan 17. januara 2017. godine. Vidite da je to opet godina ili 2 godine nakon ovih katastrofalnih poplava koje su nas zadesile. 2014. godine ja nisam bio član kluba, ali kolege koje su bile tu uzele su aktivno učešće i oni su bukvalno sve kapacitete i ljudske i materijalno-tehničke angažovali, dali su se civilnoj zaštiti grada Prijedora i zajedno sa Crvenim krstom koordinisali sve aktivnosti koje su tada bile na području grada Prijedora. Pošto su imali jako dobra iskustva i vidjeli su kakvi sve problemi se dešavaju po pitanju komunikacija u takvim prirodnim nepogodama i katastrofama, a opet na osnovu informacija i podataka koji se imaju bukvalno iz cijelog svijeta, uzor nam je bio način organizovanja u Sloveniji. I donijeli smo odluku u upravnom odboru kluba da se formira bukvalno tim Radio mreže za opasnost kao sastavni dio radio kluba. Znači taj tim čini određen dio naših članova koji su opet dobrovoljno prihvatili da budu članovi tima Radio mreže za opasnost i formirali smo tim od 10 ljudi kojima smo za početak uspjeli
nabaviti određene jakne da budu prepoznatljivi, da budu, da kažem, zaštićeni od nekih vremenskih uslova. Dosta je posjećena bila ta promocija našeg tima, visoki zvaničnici i republičkog nivoa i gradskog su bili prisutni i tada smo i predstavili neke naše planove i ideje koje su tada bile prihvaćene i evo sve do danas idemo nekom uzlaznom putanjom kad je taj tim u pitanju. Evo da vas pitam, s kim Radio klub Kozara uspostavlja sve komunikacije i šta je osnovni cilj uspostavljanja radio veze? Pa mogao bih dvije stvari tu nekako razgraničiti. Jedna je neka želja da se uspostavljaju kontakti, jer radioamaterizam je, odnosno radioamateri su prva društvena mreža. Znači, tada kad je radioamaterizam postojao, nije postojao ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni ništa, ni Viber ili Viber, kako god hoćete. Jedini način komunikacije između ljudi, pogotovo na velikim udaljenostima, bio je putem radio talasa. Znači, postoji ta prirodna želja čovjeka da uspostavlja kontakte i da razgovara sa drugim ljudima. Drugi razlog je takmičenje koje postoji isto kod radioamatera. Mnogi ne znaju na koji način, kako su to radioamateri takmiče. Poenta je, ima više različitih takmičenja od same vrste takmičenja, načina rada, lokacija sa kojih se radi, ali poenta je u tome da se u određenom vremenskom periodu ostvari što veći broj veza, a da te veze budu što udaljenije. Znači, praktično, evo da pojednostavim, posljednje takmičenje koje smo imali prošlog vikenda, to je kup Saveza radioamatera Republike Srpske i inače kup Svjetske radioamaterske asocijacije. Mi smo sa lokacije na Kozari, sa Gole planine, odradili nekih 350, ja mislim, veza, znači sa 350 ljudi smo komunicirali. Najdalja veza je bila negdje oko 800 km, bez ičega, znači imamo jednu antenu koja je spojena na radio stanicu i tamo je isto negdje u Njemačkoj, taj čovjek, to je konkretno bilo u pitanju Njemačka. 1 kilometar je 1 bod, znači što više kilometara je udaljena veza, to više bodova dobijemo. Poenta u tome je da ne smije biti greška, pošto se razmjenjuju pozivni znakovi, broj veze, lokator odakle se radi i kasnije se svi ti dnevnik takmičenja se upoređuje i ukoliko postoji greška, da li kod toga s kim smo mi razgovarali ili kod nas, ta se veza ne priznaje, odnosno ti se bodovi ne priznaju. Znači, što smo precizniji i tačniji, što bolje čujemo i što kvalitetniju opremu imamo i što smo vještiji u svemu tome, to ćemo bolje i ostvariti. To je znači takmičenje i naravno treće ostaje ovo želja da pomognemo našim porodicama, našim sugrađanima i bilo kome ko je u nevolji u cijelom svijetu, kada je to potrebno da stavimo na raspolaganje i svoje znanje i svoju opremu da bi nekome pomogli, spasili život i slično. Posljednjih godina učestvujete u Prijedorskom ljetu kulture, tačnije vaš zadatak je da promovišete Dan grada. Pa evo, recite nam kakva je vaša saradnja sa gradskom upravom i da nam evo nešto kažete više o vašem učešću u pomenutoj manifestaciji. Da, od 2021. godine učestvujemo, znači od prošle godine učestvujemo u obilježavanju Dana grada. Zvanično smo ušli u program obilježavanja Dana grada, a prije toga smo mi isto obilježavali to na nivou našeg kluba, na način što smo organizovali takozvani sked, a sked je, to je dogovorena radio veza, znači kada se sa radioamaterima dogovori da ćemo određenog dana na određenu frekvenciju u određeno vrijeme mi prozivati, a onda nam se kolege javljaju. Mi smo unazad nekoliko godina organizovali taj sked povodom 16. maja i javljali su nam se kolege iz cijelog svijeta, a od prošle godine to radimo
u sklopu manifestacije obilježavanja Dana grada i na način što postavljamo svoju opremu ispred zgrade gradske uprave i taj isti sket koji smo radili do sada iz kluba, sada radimo ispred zgrade gradske uprave. Radili smo, znači, prošle godine, radili smo ove godine, zahvalni smo gradskoj upravi što su nas prepoznali, što su nas uvrstili zvanično u kalendar događaja povodom Dana grada i ja mogu pohvaliti samo saradnju sa gradskom upravom, pogotovo kad to uporedim sa ostalim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, s tim da moram biti malo neskroman, da mi nismo tako dobri, ne bi ni gradska uprava bila dobra prema nama. A to je poruka za sve kolege u drugim gradovima. Osnivanje operativno-komunikacionog centra u Prijedoru jedan je od vaših, da kažemo, glavnih ciljeva bio. Tako je, negdje samim početkom formiranja, odnosno prilikom te promocije prve 2017. godine, kolege su predstavile, da kažem, neki idejni projekat operativno-komunikacionog centra za grad Prijedor, koji je tada u tom nekom prvoj varijanti predstavljao je Prijedor kao regionalni centar. Znači, vraćamo se opet na neki dobro poznat i potvrđen način organizovanja snaga zaštite i spasavanja koji je bio prije rata, a opet, da kažem, precrtavamo nešto, prepisujemo kako je to urađeno u Sloveniji. Tamo su centri 112 na taj način organizovani. Mi smo uzeli sebi za pravo, da kažem, da malo poguramo naše institucije da krenu u tom pravcu, jer mi nemamo taj kapacitet da mi to sve organizujemo ni financiramo, niti je to u našoj ingerenciji. Međutim, to je prepoznato od strane lokalnih vlasti i nabavljena je ona osnovna, da kažem, oprema u sklopu teritorijalno vatrogasne jedinice tada, a sada teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice u zgradi vatrogasnog doma je ta oprema smještena i postoji prostorija u kojoj se nalazi operativno-komunikacioni centar koji praktično pripada, da kažem, organizacionom odsjeku za civilnu zaštitu, vezan je za područni centar koji se nalazi u Banja Luci, a ono što su radioamateri doprinijeli svemu tome je da su, da kažem, malo prodrmali institucije da se krene u tom pravcu, jer nam je zaista potreba da to imamo zbog ove sve koordinacije između hitnih službi kada su nesreće u pitanju ili bilo i bukvalno i svakog dana ima potrebe za tim. Ono što je tim Radio mreže za opasnost u ovom periodu pomogao, to je da je za potrebe gradske uprave, odnosno toga OKC-a, izvršio montažu i izradu antena za hitnu pomoć, za policiju, za vatrogasce i za elektrodistribuciju Prijedor, tako da mogu slobodno da kažem, zbog tog nekog entuzijazma radioamatera iz Prijedora, grad Prijedor trenutno jedini u Republici Srpskoj, to sigurno znam, ima tu direktnu radio vezu između ovih hitnih službi, što se pokazalo do sada jako korisno i bukvalno nezamjenjivo. Telefoni su vrlo često zauzeti kod električara i u policiji i u hitnoj pomoći, a nekad je jako bitan i 1 sekunda, da ne kažem više minuta, da bi se određena ekipa poslala na intervenciju. Pored tog plana osnivanja operativno-komunikacionog centra, koji su još vaši planovi za neki naredni period? Ovo je najteže pitanje. Planova imamo previše, pa sad onda mi pravimo neku trijažu da nađemo šta je ono što mi zaista možemo realizovati u datom momentu. Ne smijem zaboraviti jedan projekat koji smo isto uz podršku gradske uprave realizovali, a to je izvinjavam se, a to je ultrazvučni mjerač vodostaja koji smo postavili na Gradskom mostu. To smo postavili baš prije poplava koje su bile 2019. godine, a pošto smo obezbijedili bili da se nivo vodostaja rijeke Sane može pratiti na našoj stranici
radio kluba, radio amaterskog, evo ispravljam se, radio amaterskog kluba Kozara iz Prijedora, imali smo bukvalno pad našeg sajta zato što je ogroman broj ljudi u tom momentu posjećivao našu stranicu da vidi kako raste, odnosno da li će konačno krenuti da opada vodostaj. Tada smo bili isto angažovani 2019. godine i dobili smo jednu lijepu zahvalnicu online na Facebooku od naših sugrađana iz mjesne zajednice Raškovac. I ono što nama zaista mnogo znači, to je ta iskrena zahvalnost naših građana, a i samim tim i institucija, kada prepoznaju šta je to što mi radimo i koliko to zaista znači. Ne želim da umanjujem značaj svih zvaničnih službi i institucija, jednostavno, opet se vraćam na tu priču, finansijski najbogatije države u cijelom svijetu jednostavno ne mogu u takvim situacijama da pokriju sa svojim snagama sve na terenu i oni angažuju isto tako radioamatere. Evo opet dotaći se Hrvatske kad je bio ovaj zemljotres u Petrinji, Slovenije i sada kad je bio požar u Sloveniji i prije toga naravno. Znači to je sasvim normalno. Ono što mi očekujemo da naš trud i želja da sve ovo dovedemo u neki pravi nivo kako bi to trebalo bude prepoznato i da obezbedimo sebi sve ono što nam je potrebno da možemo da naše znanje iskoristimo u tu svrhu. Nažalost, evo, bližimo se kraju emisije Aktualno Ognjene. Može neka poruka za kraj? Pa, poruka je jednostavna. Nemojte samo da nas se sjete kad je neki problem. Znači, tu smo mi i kad je lijepo vrijeme i kad ne pada kiša i kad nema zemljotresa. Kad se nešto desi, onda je kasno, ali bez obzira na to mi smo uvijek tu. Iskreno smo zahvalni što postojite, radite u službi našeg grada i naših građana i što ste bili naš današnji gost. Hvala vama na pozivu i želim vam svu sreću u vašem radu.